Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatlı Müslüman bir tuğandar, kadırlı atalar, ağalar, dostlar, iniler. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таалага чексиз шүгүрлөрдү келтирейли. Sana alkışlarda aytaylı, Allah Taala'ga şükürler. Mınake ırıskı bergenine, densoluk bergenine, ömür bergenine, iman bergenine, cuma namazga gelüge mümkünçülük bergenine, bunlar bardığı Allah Taala'nın nimetleri. Mamleketimizin aman, tınç turganına, übüle bala-çakabız tınç yaşavatkanına, kırsık, apat, bale, göçkü, jer titürü, imansızlık, uşlardın bardığına saktağan Allah Taala'ga çeksiz şükürlerdü daima aytaylı. Her bir gününe, her bir demine, her bir ırıskısına Allah Taala'ga şükürlerdü geltireyli. İbrahim paygambar dua kılgan, oşol dua Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala mınday dep keltirgen. Rabbana ve ba'as fihim rasulan minhum yatlu aleyhim ayatik ve yuallimuhumul kitaba vel hikma ve yuzakkihim inneke entel azizul hakim. O Rabbimiz Allah, sen İsmail paygambardın urpaklarından, Allah'ın arasından bir paygambar jibergin, taktap aytkanda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di jibergin. İbrahim paygambardın duası. Al emne kılat bu dünyaya gelip? Bu dünyada gelip işim ne? Dese yatlu aleyhim ayatik. Senin ayatlarındı, Kur'an-ı Kerim'den ayatların okup, alardı hakikatka çakırat. Alarga uğuzat, alarga tilavat kılat. Cana ve yuallimuhumul kitaba vel hikma. Kur'an-ı Kerim'de cana sünnettü, ce Kur'an-ı Kerim'de cana Kur'an-ı Kerim'den sırların alarga öğretet. Ve yuzakkihim. Alardı tazalayt, alardı arulayt, tazkiye kılat. Tazkiye degenim ne? Tazkiye degen şirkten tazalayt, kufurdan tazalayt, münafıklıktan tazalayt, tekeverlikten tazalayt, göre alvastıktan tazalayt, jaman gümönden tazalayt, jaman peyilden tazalayt. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bu dünyaya gelüsünün ulu maksatlarının biri adamdın jüröktörün tazalao eken. Jüröktörдү tazalay turgan bugünkü gün, ertege kıyamat günü jüröktü tazalabay barsa, al jerde ot menen gana tazalanat. Tazalay turgan gün bugün. Allah Subhanahu wa Taala bugün sizge bizge jaşoo berip mümkünçülük berdi. Ölüm gelip kalbasın, gelse kapısından gelet, bilbey kalasın. Hiç kim ölümde oylabayt, bir ölüm anını alıp ketet canın. Allah Taala Kur'an'da aytat, ertegi aldığarda gele turgan kıyamat gün, yevme la yenfa'u malu ve la banun illa men atallah bi kalbin salim. Ertegi kıyamat günü mına sizlerden mal mülküңөр, bala çakaңар, dostlarыңар sizlerge payda berbeyt. Allah'ın azabından kutkara albayt. Dozoktan kutkara albayt. Kıyamat gününün korduğundan kutkara albayt. Kabırdın azabından kutkara albayt senin mal mülkün. Kança baylık topta, kança biylik ecet, kança degen bala çakalı olgun. Bulardın birösü dağı, kiçine dağı sizge hiç kanday paydası tiymeyin. Yevme la yenfa'u mal ve la banun. Allah Taala Kur'an'da aytıp koydu bunu. İlla men atallah bi kalbin salim. Sizge bir yol var urmatlı Müslüman bir tuğan. Sizge payda tiye turgan bir ele yolu var. Bir nerse var, hani bilesiz mi? Algaysı dese, taza jürök sizge payda verir. Mına köküröğünüzdeki jüröğünüzdeki Allah jaratkan. Oşol jürök, adamdın, al imandın ordosu, imandın merkezi olup turgan oşol jürök. Oşol jüröğünüz taza olsa, uşul sizge payda verir. Uşul sezdi sizde. Allah Taala'nın azabından kutkarganга, Allah Taala'nın gazabından kutkarganга, Allah'ın merimine çıkarıp beyişke kirgizgen uşusan. Bir kalbin salim, taza jüröktür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ala inne fil cesedi la mudga
فإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. Хабардар болғыла, құлақ салып оққыла. Адамдың денесінде бір мұштымдай ет бар. Егерде бұл оңалса, бардық дене оңалады. Егерде бұл бұзылса, бардық дене бұзылады. Хабардар құлақ салып оққыла. Ал жүрек дейді. Жүрек оңалса, тіл оңалады. Жүрек оңалса, қол оңалады. Жүрек оңалса, алқым оңалады. Жүрек оңалса, пұт оңалады. Жүрек оңалса, ой оңалады. Жүрек оңалса, жүрек бұзылса, бардық дене бұзылады. Көз қараш бұзылады, ұққаны дағы бұзылады, алқымы дағы бұзылады, сөйлегені бұзылады, тілі бұзылады, месі ойы бұзылады, пейілі бұзылады, жүрген тұрғаны бұзылады, қолы бұты бұзылады, бардығы бұзылады. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayet ötüttü. Allah Teala insanın peylin biledi. Rızkını meselesi anday problema emes tuğan. Ankeni ar-Razzaq rızkını Allah Teala verir. Şu bir жерде bir tıyın tavayın, bir жерде bir nese ceyin de öyle aram menen жүрөгүбүздү bulgabайлы. Aram giyinbeyle, aram jebeyle, aram aydabайлы, aram jaşabайлы. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا. Allah Teala aytkan, jerde gıvır etken kumurska bolsun, jılan bolsun, çayan bolsun, bardığın rızkısı Allah'ın cevapkerçiliginde Allah verir. وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Eğer de Allah Teala jer betine rızkısın aça turgan bolsa, bendelerine çaça turgan bolsa, bendeleri kuturup keteti eken da. Jerde bendeler kuturup ketmek, buzukuluk kılıp kuturup ketmek. Bирок Allah Teala belgili ölçemde özü kaalaşınça gana rızkını beret. Жерден быйыл канча картошка, канча пияз, канча buğday, kança arpa, kança cüzüm, kança neft, kança altın, kança gümüş, kança gaz, kança kömür çıkat. Bu Allah Teala çıkarat. Tuğandar tuğan. Jer meniki sizdiki emes. Mana sizge al başı beyt. Men siz jaratkan emesmiz. Bu Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın mahluku. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Ve ma beynahuma. Allah'a taandık. Bu Allah'nıkı sizdiki emes. Asmandardağı, jerderdağı. Bирок biz den Allah Teala talap kılıp otat. Velev enne amanu ahlel qura vettaqav lefatahna aleyhim barakatin mines semai vel ard. Eğer de bir şahardıklar, bir ayıldıklar iman keltirip Allah Teala'ga takvalıkты tandasa, günölerden saktansa, Kudaydan korkup yaşamanı tandasa, biz jer menin asmanın berekesini açıp koyabız Allah. Asmandan uçurunda jamgır gerek mi? Jamgırdı beremiz. Kança gerek? Oşunça beremiz. Gesingeri tolturuş gerek mi? Beremiz anı jamgırdı. Svet gerek mi? Beremiz anı. Uçurda çöpçar gerek mi? Tüşümüngör mol boluş gerek mi? Beremiz. Uçurda beremiz. Pışkanda bir kardı verip soğuk tondurup tuturup mömö jemişingерди жок кылыш керек mi? Кандай кылыш керек mi? İman менен таквалыкты тандагыла, силерден кыла турган ишиңер ушул эко. Рызкыны мага койгула дейт Allah Teala. Rızkını bana koygula, men size kanday rızkı vered ekemin deydi. Kanday rızkı vered ekemin deydi. Alanda ile problema emes tuğanda. Mesele bizdin jürökte mesele. Gelingizler bugünkü gün mümkünçülüğünüz var. Bugün tirüyüz. Ertege de uşu jüröktü, kir jürök menen Allah'a urgan boydan barıp kalıbayla. Büröge kek saktap, büröden öç alam dep, büröge tekeverli kılıp basmırlap, büröge zulumduk kılıp, bürönü ömür boyu göre albay, ömür boyu çakımçılık kılıp, içiyiz kaynap, güygen boydan ölüp albaylı tuğandar. Jüröktü tazalay turgan gün bugünkü gün. Kantip tazalayız. Ala bi zikrillahi tatmainnul kulub. Jüröktün rahatı, jüröktün zıynatı, jüröktün oңolgonu, jüröktün tınçlığı, jüröktün beypildigi, Allah'ını estiyor menen, Allah'a başı yiyor menen, Allah'a şükür kılığı menen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ey imandılar, mına barımızda iman var. Bırak imanыңарды bilip koygola, eskirip durat. İmanыңар eskirip durat, hadislerde gelet, eskirgen giyimge okşop eskirip durat. Kantip tazalayız, kantip жаңылайыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan,
Jaddidu imanakum. İmanыңарды жаңылап, тазалап тұрғыла. Qila wa kayfa nujaddidu imanana. Ya Resulallah, o Allah'ın elçisi, qantip biz imanımızды жаңылап тұрабыз, тазалап тұрабыз. Peygamberimiz aytты: "Aktiru min qawli la ilaha illallah." Sizler la ilaha illallah sözün көп айтқыла. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Boş vaqtda til bireuni uşaqtağandan görüp, bireunga jala japqandan görüp, bireuni sökkөндөн görüp, bireuni qargağandan görüp, bireunun jamanlığын айтқандан görüp, bireuni kemsintkenden görüp, uşu til dünyаны maqtağandan görüp, Allah'ını maqtap Allah'ın zikrini çalbayбы? Göz bergen Allah sana şükür, kulak bergen Allah sana şükür, ırıskı bergen Allah, jürök bergen, boğur böyrek bergen, ata ene bergen, üy bile bala çaka bergen, den soluk bergen Allah sana şükür dep turbayбы uşu tilde Allah subhanahu wa ta'ala berdele, jüröktü tazalağanға дағы, jüröktü kir kılğanға дағы, tildin tasiri öte çoğ. Til sögü жоқ болған менен sööktörдү talqalay turgan, sögü жоқ болған менен жақында өзүңүздөн узакта тургандардын бардын талкалай турган бул тил болот эле го. Келиңиздер, урматтуу агайын мусулман бир туугандар, бүгүн биз таза жүрөккө аракет кылайлы. Бүгүн ар бирибиз өзүбүздөн сурайлычы. Өзүбүздүн жүрөгүбүзгө карайлычы. Жүрөгүбүзгө бир башпагайлычы, бирөөнүн чөнтөгүнө эле башпага өрбөй. Бирөөнүн жашоосуна эле башпага өрбөй. Бул кантип байыды, бул канча акчасы бар, бул эмне мүлкү бар дей бербей. Bunun bir жүрөгүн башка бирөөнүкүн текшере бербей, өзүбүздүн жүрөгүбүздү бир текшерип койбойлубу? Бир жүрөгүбүзгө назар салып койбойлубу? Ушу мен жүрөгүмдө кир топтолуп атабы? Же жүрөгүм тазаланып атабы? Жараткан Алла Таала карай турган ал жери го, чөнтөк эме, жүрөк го. Ал Алла субханаху ва таала хадисте келет: "Инналлаха ла яндуру иля суварикум ва ла иля абваликум, валакин яндуру иля кулубикум ва а'маликум." Алла Таала силердин сүрөт шекилиңерге сулуусунбу, коозсунбу, куниксинби, аны карабайт Алла Таала. Мал мүлкүңө карабайт, сенин канча коюң бар, канча атың бар, канча завод, канча машинең бар, канча доллар, канча евроң бар. Сен карабайт Алла Таала сага. Ага көз буру, Алла назар салбайт ага. Валакин яндуру иля кулубикум. Бирок Алла карай турганга маани берейли. Кайерде карайт экен жараткан Алла Таала? Жүрөгүңөрдү карайт. Бетің қап-қара болса дағы, өңің көнек болса дағы, құлақ мұрдығың кесік болса дағы, жүрегің ағарып тұрған болса, имандың нұры менен жарқырап тұрған болса, мына Алла Таала қарай тұрған нәрсе, разы бола тұрған нәрсе, бақтылықтың шешімін шығара тұрған нәрсе, сіздердің жүрегіңерді қарайды Алла Таала, жана амалыңарды қарайды. Денеңерден шыққан амал, пайғамбар Мұхаммад алейхиссаламды үлгі қылып жібердім еле, ошол айтқандай шығып атабы же тескери? Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala ülgü kılıp jiberdile. Bizdin işenim peygamberimizin işenimindeybi. Bizdin ibadatımız peygamberimizin ibadatındaybi. Bizdin mamilemiz peygamberimizin mamilesindeybi. Bizdin münözümüz peygamberimizin münözündeybi. Bizdin sabırımız peygamberimizin sabırındaybi. Bizdin şükürümüz peygamberimizin şüküründeybi. Bizdin kaniyetimiz peygamberimizin kaniyetindeybi. Bizdin tünümüz peygamberimizin tünündeybi. Peygamberimizin günündeybi. Tuğan bizim yaşıyoruz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah Teala toluk insan. En ıyık, en ulu, en imandu, en doğru ki kalayık kalıktan uşunday kılıp jarattı ele. Oşonun артынан erçigenge buyurdu ele. Aga okşogonga buyurdu ele. Anın jaşosun tandap, anın артынан жүргөнгө buyurdu ele. Bugün men kançalık жүрөм, өзүңүз карайлычы жүрөгүңүздү ошо. Жүрөгүбүзгө келиңиздер, бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар. Ширктен тооба кылайлы, куфрдан тооба кылайлы, күнөөлөрдөн тооба кылайлы. Aram nerselerden tövbe kılaylı, çoğun kişine günahlardan tövbe kılaylı. Tekeverirlikten biri-birimizge tekever bolbaylı. Biri-birimizden pasportunda üstüne gülüp, maskarlap, kensimtip, akarat kılbaylı tuğan. Biri-birimizge iyiligimizdi göre bileyli. Biri-birimizin jakşılığımızdı ıra göreyle. İçimizden güybey, içimizden göre almasdık hasat kılbay. Maşallah jaratkan dağı bersin dep. Çınığı sıymık, ahiretten sıymık. Çınığı bakıt, ahiretten bakıt. Çınığı kaygı, ahiretten kaygısı. Жараткан Алла Таала ахиреттин кайгысынан, ахиреттин бактысыздыгынан, түбөлүктү тозогунан баарыбызды сактап, Алла Таала бул дүйнөдө баарыбызга таза жүрөк берсин. Жүрөгүнө иман толгон болсун. Жүрөгүбүздү Алла Субханаху ва Таала баарыбыздын жүрөктөрүбүздү бир кылсын. Аллахумма аллиф байна кулубина ва аслих дата байнина. О жараткан Алла жүрөктөрүбүздү, я Алла бир кыргын,
Жүректерибизди оңдогун, ортобузда мамилебизди оңдогун. Жүрек оңолсо, иншалла башыбыз оңолот, башыбыз бир болот. Жүрек оңолсо, дүние оңолот, ахирет оңолот. Жараткан Алла Таала барыбызга өзү товфик берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.